Ebusiafo medinchia sonkon efri Sampa manhene nana samajafla wotoso mbienu asueye edibrem. Enche bia ya mama so ti say ene aye 29th of June there was a court hearing na ebebaso. Ampa nana madaroma ye be pie mu court. But the buyer no judge no ema yeti ase say eye anu yi a ese free the Chief Justice wo ediba assign a petition bia eye Farouk Ahmed a oboni hu samrani Yaw Samordua atwere baaye no Chief Justice enyamfa maaye obi bibisa say eye krata ben na Farouk Ahmed atwere di baaye Farouk Ahmed atwere edi bedan Chief Justice say court asem na ewo Kumasi no ono on safe say obeba Kumasi if say eye ra oti kokoso His Royal Majesty and a control Asante region and think a court no enyi asem no Chief Justice enyi asem no free eye Asante region na emani mfa nko ahafo region because ahafo no nso ehye yera ase na mmom no mfa nko any other place and no reply no na Chief Justice enyam famre the court ebasa ansu dia the judge cannot go ahead with the hearing the scientist no judge no edi asem no ekoshe 27th of next month 27th July obi beka say adentina asem no ekwa ekiri sa nindi akasem no kwa ekiri ne say Chief Justice edi nanu ye ni ba as say ye serve ni your friend on hearing notice e wo duration nso a ese obetimi dia faali enti wo de kwhye 1 week na Chief Justice di ba hearing notice no ebia na days na ye hia ye de serve no ye nya enti wo de 27th ni dia anamo biara ye se yetu na anu ye biara ye se enya na hearing notice bia ye se ye serve no ye betimi aye no within that splitted term enu ntina akosa tini ya meka chu biara nso bia nka na komanto ne yem ne ye ekoso nyina eye politics but ye mrapon no a ema politician to me no mutimi di yesu no mrapon no nso ewo kwan ewo mu a se politician eye ni position ona wo ye bibia ensem fata yetimi di ne faso samra no ena nana samajafla ne lawyers faso yi timesre nipa bebre frame say die ena regional minister yi ena me say munko the circuit court ewo brekum moko apply for judgment I was Sampa nsem ewo ho nyina mo behunu se ono lawyer Akabua ena na ye lawyer edi matu trafo ne titrepa mre bia na ye awomo ba e ba ataki ya omudi tuo eka so jani samre no eye lawyer Akabua na ye omo lawyer sumahene lawyer Akabua ena ne lawyer emra na do mahene epa obi na wababa start Sampa nsem ya edi to trust mu nyina bebai la Yakabo no kofa na oye lawyer e wo Sampa nsem no ne sent ne wo yesese ya no ade a wantimi amfa mra kwan su Ghana mra any court system achieve no eno ena sese a wababa regional minister no opeso use the position no dey achieve but ye no se ne omotiti ya ye ni mra ne amamra ne amande no ye nkasa obi ye bibi nso ye nso ye koye gidigidi because nim say tremopo a ewo domahene sumahene ene omo keka ho a omo adwemu nyina ne say ye beye ne ya say Sampa no manya kwan enuoma bia say ba Sampa no omo begina so no mo yi ede akọ enkura omo no pe bare omo sala zuru no ye be yusu Ghana mra Ghana mamre ene be ye bibia tini me kan chu bibia nso obi anka na komanto ne yem mo amone ye businesses mo amoye adwuma wo Sampa obi biara kan wakomato yem ye nya ade a ebe sey na nanam kuru ne ye na nasamajaflo wodi kan ne nua yele modan ebe chichire ye a edidi mu ama na na kofisu na otoso bi no free mu na nasamajaflo be di na die na nasamajaflo otoso bi no nam ne so emane nse Sampa mesremo na momo bebre so frɛ me ebisami eye Mandela kwa mesako nom ne omo keka ho eye oduobi Adama Watara nom kasaye na die na me woka ya me ka kire mu nyina ne sɛ nokre ne de eda hodada nokre no eda hodada a obi biara opese ohunu nokre no di nokre echi no ehunu ewo nkrata asem mu ne bibia ewo ho na Adama Watara de bia me bompa ye ma no menim situation a wo mu
onim nkrofo na odi kodi omachi no oye mistake say o sign na chisese ya ade omudi be ye no enye fe enti ono de me bompaye de bia e de man say ye nananom be bo ne ho ban na mrepam no wasan be fie e ma ye nyina ye hwe ye nananom japade enti beda obi biara ase ensem o mukan ye nyina no eye mogu ensem bia na o mokeka no obi biara woni mmra na woni mamamre no enim say ye ebi kura o mukan say ye nya independent no ama akonwa bia e de ne ho why na kan sa akire mu enti eduru point bia amoye nneoma bi e na me wa akonwa tuntum why na ka kire wo say edan a akonwa tuntum da mo no dihie e na hwe sa dan so enti say obi ekofa akonwa tuntum no pe na odi kohye dan bi mu a e no ma na dane dihie ana eno ntina emra bana a ebeye omunkunwa semba ya e travel ye call Supreme Court. The Supreme Court to can say the possession of a blast tool is not a condition precedent for one to ascend a throne. The Okan nyina say enya akonya tuntum ene say nipa nsanka ansa na ye denasi akonya so because akonya tuntum no akonya na japade enti obi fa koti kwan so no odigi a obedi ade awi a obefa mra kwan so na wagiwade te mesremo obi anka na komanto ne yem mra ne amamre ana na sanga jafla be faso na Sampa fa ntuma fafra na ye ma etimi anya asundwe etimi asuade etimi akwenkan na businesses be ye adwuma no eno obeye ti meda obi biaras nyame ya adam 27th of July de besen aba court na animti abo a eye Farouk Ahmed ene nam kuromu a oye ne ho no woye a okwa aba no na dia bedan court de me ka kire Farouk Ahmed said that has been me ka kire no say ukọ ni nana ni papa no side bema owo ni nana eni me nana me nana banom efi bema ba ne santi no oye mebusua enti bibitu na ebeye me ya ti mesre no e man onya ne ho mo munya ne yodium e man nkwada prison oye lawyer a woni mra oma politicians ana nkrufo bi hye na chi no mu ya ebeduru mre bi a ye be chi no ne yedi ne kotum no nkwa ne nam e de Farouk Ahmed mesro se obetu hofu na wagya nneoma bi na wo mane pa nhye wachi e ma wonya nneoma basabasa because mra no wo ye sesenya mra no obedi ti ebeda obi biara si enti court no eda so twen Chief Justice the respond Chief Justice said the respond the bar me a require the befaso on the 27th of next month and a besan back court to be on. Ebedo be biarasi. Ebedo be politician cannot change. Bibia a mamre ni amandia kwanso ne nam so a yes anu manyina ebisi ye. Ebedo be biarasi. Na nyame nka mo ho. Me ba life wa che. Na menua ba efri mo. In the honest and you know na say me mano sa enedie no na me ye nua bi. Eye mra ne dura metumi nsafro bibiara amama ba bejame mama ye menua ba no eye ti meda obi biara si amamre ne amane enya atemdidie eye sendie amamre eka no na amamre mu no Sampa eye na nasama jafla ene na sefo dia eno ena ba bedi ne nsai ti meda obi biara si enya atemdidie ena wo yesei enye no na ekire maame na enam so a yebechichire Sampa krodua no na sefo ene hwan no eno ena mra no ka eno ena amamre eka eno ne yebobo ya ebeduru samre ntimeda obi biara si nyame ya adomo a 27th of July say Chief Justice ede na yibibia ba then we'll do that ne wo ka say onye save e wa ha no enye me abu ena me provide security aban and provide security for the nation. Ebeye den na aban etimi aka kire yen se ontimi provide security e wo Kumasi e ma Samodua e ma na mo wo betimi provide na okrofo froso how enye logic enti moma obi anka na komanto ne yem na bripam no ye beba enchenche e wo na fi o kan Bible aka o say the promise will linger on. But no matter what, it will come to pass. I say, Boche no, I bet you trying to nasi. Now, so ye denara, ebebum. And the contempt hearing no, I bet you trying to nasi. Now ye denara, ebebum.
ti medo obi biara si moma ye nyina yen kambom na yen hwe Sampa na Sampa mfa ne ntoma pamfra to trustem emwa obia meko mekrum kasa makakra olue na otu imle pesa mana wo pa court wanga court nyina nammo Farouk Ahmed na lete nyono ma apama nyina nammo we fie na we Kumasi na kekiti apekala ko wo me Kumasi na mesena kala witele ba wel kala liye na kurkura pro chief justice ke we wesen aleteke ufuna na pana kala ne na pana ku yoje adwe na kala na we cha nyina ba wutampana ke seleke ni kiti aje adwe se na kala ke ne nyepo ake wo yemi kible folio na ko na hye ke wo lur pa court lo ame mo ngiti awse na ke ni kurumi na mo pana kala ni court apeki yu amufuna mbese mbane mo pa court ke mufuna mbeti uni ekilo kiti amra wa blenyanyu kifuna mbeliti moja ku yu na ye funga na uni ekilo kiti na pana ke ni ye na ke bleke ke limotia ke kiti ya usena ke ni kuru ke na chief justice we ba wel kale kurkur na ke pana le technique ojam blita beja da regmu tuja kilo me pa court kiti angana yu wa ba pa na wa ba formota gbire ma are klalama ara kaba asundwe na mamre wa ba ba we para charge ba ujanjina para kalawa yu me le pasangba funambeli periki akili atule sangba jafla pie mu mi kiti angana yu le pena to prepare sangba na kepa ye para na ebile ni ese tibuni elie ye kuro tieti akekla na ewel somo ye wotunumu somo olele wa banfal olele loni ma per bundi mlepe wotia pe kekla lata sumaye nyunume bepa wotia nga trakul na pe wotia nga nyanyin anga peri anga akolwa ngindra na ahoya keye ya na sangba panle kita fon leki ke na yeti sumaye kekla nyunume kekla opa bana idal la wenga no mweki pa wa yedie pecha because na yedie kapati yake na keke kamumna na songbo seye na mo ya falkula ke mo ya sa ya yori beswata na mo ya yori kwa mo ya tuyo meswata kitangi kitango sa tawakru ba we oti ake cha klala ni te tape kulu tipeti yake kla ke ana wa badal se ti pompo ofena na pese na ne abutrina ke kitia pa me pan lele arekla tipe ko se na ne abutrina na mulor kabunye soru mulor arepi apesa no na brutina enshiranga sake yilkinu bepa sesa lor kabungo soru na wa me ko sana na brutina jonke mlewe perike ke fungame to lesa ngba jafla ngba ta washi pe to le ngba po to lesa ngba jafla na pe na namba po na na yir moda pe pe pa sangba trakare o to lesa nyono botanga no to le pe na yir kakala mapa me na pe loko but nga wanda jamrana pa watu leso nyono bona ku apewuli jamrana tekiti alorumba we kala tele kaba we mpa makafene na ma de shikankan cha amu wa ntoromufu kitana wa badal e para ne bile perni na jinge na siala na komi lorna ndi ise sa arepete le na tabe ko tipe wi lo ma pinga tipe arepete tipe basa pin mu jana ra kai ba ya kiaranga me pete pe ko musa pension pay to ni bomwa tanga we ko pakarlo ko wake na pampar adiswa mwenga kitana wa badal raka bon wa kesi sana sangba ke kitafon le ki kitafon le perpetule sangba jafla wi o munyo awe woye ke anyame ya wa bana mo kisi perpetum ba ho ya wo unu to kurenga utule na tema yukuri awatinti akanaki to tinkina telema areklalama kitia na nyeboli kina 27th ke nyebile cornation ke kible fulu na cornation onu pa court mara ka wake ke jadile ke jena angi kitia kisa pa yare formota nyebonjila kijila nyena unyila kenaki arakaba mepi samba beki yongo don nobel betona tiabusia fo medamasi nyame nka obibiara ho na omo obibiara ho ban na na samba jafla otosumienu Sampa mahene one na busuafo ene Sampa adishi kronkron ene timamufo mo Sampa omo paso ndwie obibiara edi aseda edi mamo mrepamo mo beti yenka medamo nyina ase piao sabe bia na mo ana obi wo baabi obekasa akonwa bi na me nana dabi wona na de amenye mfiri nsem da na wona na bi bia na akonwa no okodi bi
So nti ebeda afi o kakra nti ba ye no nti na akoye te se ene me nso me na na akwasi mensa odi ye nti me nso metimi adi so me nsi ukwan so wodi firi ukrom ho na eba so ukrom fo no se na na akwasi mensa di nti nso ye de hye obedi a eba me nsi ukwan so na mum sa asem ba ho so onye de hye dia so ene ka hu se me ma ni ntwam da so asem no tie so me no be na maintain so ti obia ntimi kan chem se me do we sire we so asem ba manima de me ni no ne de enye da wo no kra na mani hunu se ne de enye da ntempra so ene udi ho ene mema wo hunu se da bi nya sa so si ama no kra ma hiniem ni amfa amane no ni amamre na anye so ahini edua na konwa no emadwa efiri oba bi ase na eba so etu betumi aka chem se wona na akonwa ni na dua no afiri ase no na awo abeto so se dua no anwo ameto so na mfimfiri ba bi na na bedi bi nto giri se odia so eba me hodia me hunu ase no so aka cho se wonka so ande o se ye nyina ye ti ase ntina mpese me mamu hunu saa bi a moti bibia nya saa so me de ne se wa wo kan asem no menu mental so na mo mini se afia manu na akonwa na ase no no so owo ya mansa me aba miensa wo mu so ase na atra bepem nei so ka chem se fia ha san se fia ha ni me de me hunu so sanse ewo ho mehunu so amehu kan so abesiu so se abugodi na abesiu so wo kan ho ana so ti eno ne ade a ye de tretre se de be asomdue beba so eno so ban so ana asomdue aba na ahoto aba enti de egusu no no de aka so nananom nyina ebo ame so ye de do ne akomam ne no kre so etamachi